Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba kaphi Lapho kamkhulu siyabingelela mfowethu. Awusiyabingelela mkhulu sabonga bengelela khehla lami hey mfowethu nami ngiyafika ngisuka la ekhaya. Suka la ekhaya. Ayilalo kumanyisa. Yini manje ngibona usubhala umgwaqo ngomacingwane. Cha umgwaqo wathi nje. Kodwa iqinisa silikhulume. Ngithe mangifika ngakini bathi ngesikhathi sokulutha abantu basenkandla baqala ngalo lela bhodi balisusa alisekho. Khona umuzwa ngafica ubispa. Ngalimala kakhulu. Leli bhodi lina njalo isibani sembuzi. Ngalimala kakhulu ngale nto le. Ngikubona nawe la ufreeway lawa abhala ukuthi Harry Smith uyifice kwakhiwe ngomjondolo into enjalo nje thina abantu nje esiyintuthuko siyahlukunyezwa Ela kwalifica esibenze ibuzi la ekhisho bani abantu azi ukuthi balikhiphela nomuntu waldoza agent 50 doza walinqamule wawenzeni kuye ayo eveshile ukuthi yolikhipha izitha zakhe onda eveni yakapha ngakithi nje esitasama awu awu isebenza phi leyo ndoda ayamemeza zonke inkalo lezi wenzani wenzani imbuzi wenzani umsebenzi wakhe wenzayo angimazi uyaxova ithelente la kuxova uyikhansela ngangcono ngamakhansela kulo usebenza phema femini ushuta ngemabhano yadlulayo umsebenzi awakha ngalo ushuta amabhano yadlulayo ayikodwa ngizwe wathathwa izifutha uwoxovayo ubufika nje namhlanje usuzoxova ibhodi laluthwa ibhodi abantu ngelockdown baqala ngalo ibhodi lakho balikhipha awona mkhulu mfethu ungikhathile abangani bami ungikhathele nomphakathi ike lapha mkhulu yabona emlandweni leyadazi zeze yabona ngishikele ngisho mama ongizalayo uthi hey ikhona nje ukhehlela zakafoto labo president ayikhona ngithi mina mama usukhohliwe ntina ngimomela usecome wazwangakhohlwa lami ukuthi nami hawu uthi ngithini ngoba wesithe ngabethwa uhulumeni abantu bathenga imbuzi lapho futhi aze ngiyibone nje why ukhetha imbuzi mfowethu cha ukhona ugogo ufike lapha nathi wenza umsebenzi uyokwenza umsebenzi uyokwenza izihlambuluko bathola 1800 khona uthola 3000 bathenga imbuzi embili ngemali abayicoshile lapha ngidlala ngabantu ngiphila ngidlala abantu mfowethu masowufile bazowenza umathanda ngeke futhi umathanda uzothini njoba nawe umkhulu ngahlulwa lutho nje ubusho ukuthi singenzeni isibonelo ngami singasenzi mina ngisinga mina bashilo nje bathi uyisinga nafa mina kulungile ngeke ubhlungu kimi nawe bazohayeka nje isikhathi hayi ungayisho leyo nto hayi abazohayeka babo driver asekho ngiyazwela mfowethu mina wami ngamcupha ngobani nje ukuthola wena awukacuphi mina ngamcupha mayi babo hayi ungeke hayi mkhulu khululeka kaye owami ngamcupha ziyakhala nami uyakopela wena wamcupha ukuthi abe njani cha mkhulu hayi musukubhenya nami ufuna uqashwa apha kuphoyiseni ngiyabuza ukuthi wena wamcupha ukuthi kube njani mina ngina abafazi wabacupha ukuthi kube njani akuyona isingili plural kimi ithwayini i-plural yes ukuthi plural isingisi sibe English Zulu baningi nabakhosikazi abaningi yabona ngidoda kuyafana mawudlula emhlabeni bayahlakazela bayahlakazela lalela bavele yazi bavele bathathe uba wasuka lapho wa-indicate ile ndoda eveni ye-legend 50 ngoba iqala iyodonsa amabhodi izothi mayisuka lapho masushoni liyodonsa abafazi uzowenzani uzovuka uthatha iship because ekhanda la
awumboni yambani yabantu kubazekile ubone ukuthi ikhanda yakhe ngela khona umuntu yabona hayi bafethu asihlanganeni ngeviki elizayo siyobonana emcimbini ngizwe awubatshela yodibana mfowethu yodibana emcimbini ngomhla ka3 ngesonto siyodibana khona ngesonto eMatabathini uyobe khona ungizwe uyobe khona namancane uzobe khona usibutubutu bayobe khona abaculi bonke ayidibane khona bafowethu iba early ngakhohlwa ugqoka white whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphi yena